Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Puyat nga napauluan. Magic. Dear Manong Nemi. Nagaragraksak kami nga ububing Manong Nemi, taubingak pailaeng idi nga maysan nga nalaing nga magikero ni Tatang. Piyesta ti barangay mi Manong Nemi, kad adda in linukuban ni Tatang nga graman ti kakaduana, tapno ti kasta kat adda pagserkan nga sumrekan nga pagbayadan di kitay umayagbuya iti na laing nga magic ni Tatang. Kito mis isa makmet kas may nga anak Manong Nemi tinaling nga magikero na panagkalak mo ta, yes, 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 yes. Nagkasam ta, pataudin ni Tatang Manong Nemi ti kalapati. Makitam nga apanyo intunakuan pagbalin na kalapati. At apay datay aryok nga insaang na, iti agsumsumgad nga gas trains, nga inikan na iti danom. Indo nagburbura kin dyan gusto ni asok na, may bukbuk na kin kuan na, saan nga masinit, po ni palakpak mo, hey, naglaying ni Tatang, hey, naglaying. Kad numalpas ton deta nga rabi, Manong Nemi, kakuyop kung tumutin ni Tatang agawid dito balay. Talang, bayanak, naglaying ka nga talaga, naglaying di magic mo, napanagkailak, isuro na to ay, suro ka doon ito, dumadakil ka pa ipakita mo tumang ganyak no kasano, iti kinalang mo ang magic. kasano nga, at biglang at kalapati, kasano nga saan ka masinit, kasano nga, naglaing ka, Tatang. Magikero ak nga rod. Magic nga rod. Wow, magic. Isuro na Tatang, isuro na to ngayon. Tayo no, hamo, kabaylanan tiyag magic. Di siya to tag magic yan. Wen, basta lagi di nalaing ka. Siyempre nalaing kayo nga Tatang ko. Di nalaing akmat nga junior yo. Kita juniorak, di ba? So nalang ta, imbos nga jun tinawag yung kanya kit buyet. Alawan. Halis nung tibag na. No, makadanon tan sa dibalay. Ito ano man hindi pa nag-magic yo. Minsan nag-magic dito ya. Dito lang kapiastaan ti barangay tayo. Ito makasangbat kami Manong Nemi, sumabat tumatin ni Nanang. Agdeng tumatin ti saritanda, nang runa kita bilbilangan ni Tatang Manong Nemi, iti yapan nakabagi na. At ainikan na mati, sinolduan na mati, kiti kakaduan. Hana kaduang agmagic, kim kaduan ng kita'y para na. Di kita'y utusan na, nga garamit iti ko. Kasi, dahil man dito kwarta, bakit? Kita ornong ka. No, da kautan in case of emergency. Ngayon no ti piyesta, di awam man ti pagmajika. Kita paano kita sa musbali ng barangay. Ino kasanula nga kita tumipo na kadagit tayo padak nga munot ak magic.
Ay, nasiyat nga takas ito nga raramidam, ha, Henry? Apay, hanga nasiyat magic. At nga rin panangal alilaw mo itipadam nga tao. Sus, pumagic na dyan hanga panangal lilaw, magic. Kabuti kinaalis to na imam nga kuti. Kin mangilingad itipod no. Di ba? Imbes ko mga apresyaran na, ha? Bakit? Kasi dilawam na to'y trabaho. Kit isot nagamamon tayo dit, kinaling ko magic. Minagic ko tapusong. Di ka man. Gusto ti ko na. Anya, kahit mo saon nga minagic yun tapuso ni nanang tatang. Nakapilagamin ka maturugin. Alan? Di ba? Nadabasa yung mikat? Madamdaman to na maturugak. Di nga palang ti saritaan nyo kininanang. Madi, saritaan mo nila kininanang mo da ito'y. Ha? Isungin ka, maturugan. Dumungigak lata, o madina no, dumungigak. Awan lakit ti madi nga ibagbagayo kontra nga madi nga denggan ti ubing nga kas kanya. Gabot ang makulitak manunemi dinaklateng gas kaso ni tatang. Kahit ko lang amin nga mangag, ti salitaan, di kita naganakan niya. Interesado ak. Minagic ka ni tatang ti puso ni nanang. Nanang, kasano nga na magic ni tatang ta puso? Kita man talanga na, kanti lang nga. Ni, guwapo mo ti tatang nga. Guwapo ti kasta? Rusang retarupa na. Kuto yun na yun. Kaya mong nagpreso sa tatang. Kasano yung na magic nagpreso ni nanang nabintas ni nanang dita agpreso nga kaslakala kontrabida ng pelikula. May saka pa ya. Kanti kwarta ang buyat. Natang mit. Kahit ko lang maamunti istorya ti life you. Ado amin ti mangibagang nagpeso nga sangking nagbagay. Tanapintas ni nanang. Idin to ta hangmat nga mako nga gwapo ka. Tapos lakay ingas mo ni nanyat ibagbagadang artistan. Ni Max Alvarado. Ana? Loko ka nga nga. Nagwapo mo't ni Max Alvarado kat. Nagwapo iso na. Ngayon ka po ta kontrabida. Kasi napangit la dyan. Ngayon nagwapo iso na. Nakita to personalan. Di nga min, honey. Na? Di nga min. Honey. Nalagip ko na pa ng magic ko kininanang mo. Mahilig ka idin ti magic, idi baroan. Ngayon, magican ka ko nakit na magic ko. Kasi ano nga na magic yun? Binainom ko. Kalpasan na, ay, binartek yun ni nanang. Kalpasan na kat. Minagic ko na. Dinaklata kayat idi. Ngimi di agsikogan, idi adda ka dito tiyan na. Anapay karon. Yana, na magic ko isunan na. Nagasawa kami. Ay, hamupat pa tiyan. Si kabuyat. Kasi anong oras, nangayat yung keng kuha na nanang. Kahit na kasi Max Alvarado. Alalalawan man langin. Arig nak rinabas nak di tatang. Ngem ga po, tada ka mat idin iti tiyan ko, saan ko nga inyoli pa ngayon patuloy ti darom. Lagi asawak kang kuwanan tanya nga ron. Masursurok to ipatag ko na. So na sursurok. So nga nagbaling kayo nga talungan nak mi. Kung gaya, di kiti ading ko nakaturog dan, mas turog dan natin. Ano ko siya maturog na. Ora kat na muamon, no kasano nga na magic ko ti puso ni nanang mo. Iti eskwela manong name siyempre pagsasalitaan dati nabuya da ang magic ni tatang ko. Siyempre, napalastugak mo da. Siyempre, no dayawan dat laing ti panag-magic ti amam, di nalastog ka di ba? Yo, tatang ko to, ko dayo. Naglaing, minagic na ninanang ko. Iso na asawa na. Sandang agbagay. Iso nga rin nga, gusto ko na minagic na ninanang mo. Diba? Itatang mo kit magicero. Yung kasla, oy, yung mga ibagbagang kontrabida ni tatang ko ha. Bida iso na. Daling ti magic na.
Un nga peso manong name nyo dumakit talaga nga anugutek nga awan ti makuna nga gwapo ni tatang. Tapos ta kunak nga rusanger jarupa na, jaket medyo takkel pa ti tiyan na manong name. Naglengen nga mangan kami ni tatang. Buhain ori siyak kat ni, medyo nalukmagat. Pada kami kini tatang nga, nalingamangan. Sa maysa, di mi kayat, kunak kumati ramramang kumiti bagik, di mi kayat tagsidat natin, tanukasta nga, natin ti dasar ni nanang, sos, agriri kami kini tatang, napiya ka rin ti duwa babae kakapsat ko, agad iminada, siyak met ti imama. Tanukasta manong naming nga ado ti makwartaan ni tatang, adamit rep mi manong nemi agpagatang kininanang ti mano a kilo nga karne baka, karne baboy. Talagang saan nga mga ni tatang no awan ti karne. Kasta akmat. Naroon na no kasta nga adot makwartaan na kapag ti manag-magic. Saan nga maununi ni Cynthia manong nemi kaskwela at nga karoba mi. Ito pa nagkras ko kingkwa naman nung ori ubing kampay laing. Hi Cynthia. Uy, si kagayang buyat. Abay, kasi lang alam mo butang ganyak. Kuhapo akmat ah. Abay, katawa ka. Butit ka lang, kasi laki ni tatang mo, imama. Ado itat makmakang ko. Di dakal ti tiyang ko. Awan siguro o nita o Brian di balayo ay buyat. Tumultulong mo ta. Siyak pasanay siyak agsagad ta rumayan may. Ken pasanay ko no awan daw miti ko gripo ket siyak ti managsak do. Kadi abi nga kas tatyan mo. Di ka jogging no katap no maragdag tatyan mo. Imupubing ang kaabutit. Abay din mo kaya ti kasto nga bagik. Ha? No baro ako man ket balasan kan. Agara magkeng ka di mo kayat? No. Nagbalingak to naling nga magic. Madi kanot magic ko na nilulong ko. Nilulong nga Tomas. Nga gagagas. Kaon. Nga kwak-kwak. Nga kwak-kwak. Nang kung imbaga ni tatang ko. Dr. Fake ko na. Hala. Di ka magsasaw ti kasta. Bugit. Baka ni tatang mo tip fake. Ano fake ko man tatang ko? Magic. Alilawan na lang di kita bibuya. Sus, di ka lang mahilig ti magic Nasika ko mati ama ni tatang, sika ko mati anak ni tatang ko, very proud ka kung ano, tanalingag magic saan? Kung nanilulong nga, madi kanot magic. Alilawan na tao. Sus, nilulong at madi. Pek doktor, kuna ni tatang. Kwak-kwak, kunada. Di ka man. Kakurakat kasi bagbagang pinilulong ko. No, di bagbagak manong nemi ni Cynthia ket agyan iti ayan da lulo ken ni Lola na. Wen nga ni Lolo na nga Tomas manong nemi ket isot papapanan de kitay haang kadong maagasan ti doktor. Dati nga herbolariyo manong nemi akong kunada. Nga ti pagagas na manong nemi ket iti bulbulo nga maanger ramot ti kayo kanda dumapay. Iso nga ti awag da kini Cynthia manong nemi ket taraken ti lula ken lulo. Taraken ti Dr. Fake kunada. Iti minsan manong nemi nga nagpaamyanan na kasapulak ti ayayam siyempre ubing akpelay di. Nasabat ko ni Cynthia. Papanam Cynthia? Kananya tigtigam mo? Ito'y, naigarapon. Agas ti gito'y. Kinawan no anat level na. Ni, awan mat level na. Kahit na nga sa one fake. Awan level na. Awan level na nga bagbagam. Siyempre, numapang ka kumagumatang iti agas ita parmasya kada butika. Ada level na. Ada papel nga nakaisuratan tinagan na. No asino ti pharmaceutical nga nangaramid. No kano ti pa kuana expiration na nag-expire na kasjay so, fake di kita ikaw man buyet ano nga fake no fake ko man nagito nga agas nga raramidan ni Lolo
nga gatangin da, nga orderan da, hangko man makaagas. Patpatsem, dagiti talaga nga doktor at makaagas, kati paggatangam ti agas sakit di parmasya, wano butika. Dahil ano ko manong nemi, iti pagsuksikan mi, pagdibat siyan mi kinisintiya. Ada kami nga mangibaga manong nemi nga fake nga doktor ni Lolo Tomas. Tay kunada awagan ti Albulario. Nga dahil tamat nung nga manong nemi ti masansan nga pagsasaritaan dananang kinintatang no kasta mangmangan kami. Pauna kay nga gamaya. Napay manan. Tadiluan na kami man kanibuyat. Junior ken senior nga talaga. Parming hanggang mga awang karne. Talaga amat ng rona. Bulalo na ito si Dami. Kada niya, si Dami nyo lata nating pinakbat yung kada nata. Basta da kami kinibuyat. Da kami nga gama. Ito ti Manso mi. Sige Manso. Manso buyat. Manso. Hinta lang. Nadada nga lumukmag ta. Lumukmag kayo aya. Agbut-butit kayo. Po na yung tisan nyo pa nakaanawa ya. Kaya po. Ad na nga makaedad sa lunat tinateng. Kasta ti bagbagada lang aron din. Alawan masapol mat ati karne wano ikan. Agim saan nga isut ad da. No kasapunan nyo ikan. Asag pawak man no at prinito nga ikan. Dito yung brawag na. Di nyo takayat. Puro adobo, puro lauya, puro igado, puro. Hanggang nga rason pa yung agreklamo pa bakit gabuta kang runan na launay nga kastang adain nakpagmajikan kat adayawat ko kang kakwarta adain kaigatang iti karne. Damatrep tayo. Nagpagatang ang 5 kilong karne baka, 5 kilo karne baboy, di mayat. Manong aldaw nga sidain mikin ni. Makipagsida kay bada. Kaya naman tila nga yung talong nga babae. Nakukutong kayo. Nga nakukutong islim kami. Da kayo, maraming doon tilok magyo, ano pa nagdakil ta tiyan nyo. Di mo kadiam mo, ha? Henry? Nga ti karne, nga nalabas sa karne, pakalaam ti sakit. Dapat di gundaway nga, marigatan ka umangas. Gamot adumat la tabat abwagimon. Aduman adaso. Kadisturbo kayo. Roman namin nanang. Basta. Nahimas ti panangan mi kinitatang. Nakaste ti si Dami. Sige, si Dayo lata natin. Si Dami mat kinitatang na ti karne. Masalutsud kumantang. Ano't kahit masalutsud Ini may panggap kini Lolo Tomas. Apay ni Lolo Tomas nga Dr. Fake o no kwak-kwak o nada. Apay nga adumatlat na kiti pasyente na. Agapo pa ito sa bali nga lugar. Sa alang nga kiti karubak. Nga agur order ka kiti lutwad na nga agas nga agapo iti bulbulong kat naramramot. Sumat trabaho na anak. Kasla kanyak. Magikero ak. Nalengag magic. Na magic kut puso din anang iyo. Hadot naleng ti magic ko. Pagbalinak nga kalapat ti papan niyo. Kanda dumapay. Kas maboy-boy ano ka. Sa bali ti paglaingan nyo, sa bali mat ni Lolo Tomas, kas jay. Kita ni Lolo yung Tomas, damat siguro nang paadal nangadal king kuana nang isuro king kuana kastoy di kitay ruruot nga maanger kastoy madada nga fake kunada ata adang di kitay agtultuloy nga sakit nga hambot nga magasan kada kiti bulbulong uno maanganger nga inuman nga manganger nga bulong di madumot latat mapana. Wan adulat taata makigasan-gasan na nga rod. Tapno saan da nga gastos unay nga mapani ti doktor. Ngam ti talaga makaagas. Doktor.
Gabuta inadal da nga ron. Kaya talaga nga agas, nga makaagas, magatgatang ka dagiti butika, ken parmasya. Digiti ko na dang, ano tayo bakat, hawag na. Digiti agas nga magatgatang ta butika. Digiti aramatin ni Tata Tomas, herbal. Tama. Digiti nga ron agkapo iti ko. Parmasya. Synthetic kunada. Wen, kita synthetic. Ngayon di mo kadi amo lakay. Nga dagiti kang kanayon, kag tumtumar ka dagiti nga synthetic medicine. Ya, kasla ko mga antibiotics. Nagpaiso nga makaagas. Ngem, maapektaran dagiti mga paset, importante nga paset, ti bagi ti tao. Tagsagrap no kadya liver, uno kidney. Tilatay bagbaga, apay doktor ka kuma. Kapata mo mga baga dita kastat mangmangig ko. No iruwa mo tibagi miti synthetic nga hagas. Sigurado, atot maapektaran nga napapateg nga paset bigiti adat uneg lalaem internal. Ngayon no herbal medicine awang problema. Tawan ti apektaran na kadigda dumapay nga viral nga paset iti bagi. Laan magbabaga. Basta para kanya kit magic. magic. At adadalat tama nung naming nga kanunungak no kanitatang no kasta nga adda pagsinupyatan daw no pag badibat tiyanda kininanan. Adad tama maatiak manong. Ngayon no daduma manong nemi at damot kiti pamatik kani Lolo Tomas nang ruang no kasta nga damakitak nga maagasan na. Kasi ti maysa kadagiti ka eskolaan mi manong nemi nga patak nga lalaki. At ti maod nga kadil budo-budo di sakan. Nakarik manong nemi. Iso ako na ti maestrami. Ay, Nestor. Ay, yes ma'am. Di mo ko mapagasan data saksakit ng barok. Katni. Medyo maamak pa yun di kiti ka eskulaam. Ako nga minti kwarta amin nga pagpatoktor mi ma'am. Simong batmet ni Cynthia manong. Nestor, apay kami nga di mo padasin ni Lolo Tomas, ni lolong ko. Kit at damad gayam lolong na nga makaagas kang ka, Nestor. Ibagada ngamin nga fake nga doktor ma'am. El Bulario. Basta ka dito lolong mo, Cynthia. Ma'am, dumad di kiti makagasan na. Ti alalain na, mapanagala ka na kiti na dumad mga roroot, bunubulong, kadaramot ti kayo, nga angren na. Sana ako igarapon nga ilako, kanagiti gumatang, nakalaklakamat kiti malakaanda, imbes nga mapandat doktor. Ni, ma'am i-advertise ko lang ni lolong ko, karbangam data anak. Karbangam. Nestor, nangig mo. Ni lolo na. Engkanto. No hampila maagasan da ita, no sa mo paagasan, kastat lang na, nga po, arakan peting ilaw barok, madi. Kaya? So nga, agabsan ka pa nga, sa kantulag sublain, no maagasan ng data, nga saksakitan da kita sakam. Kinuna manong name ti maestrami. No ini-advertise manong name ni Cynthia, ni Lolo Tomas, kunakmet. Mister, umay kando di balay. Majikan ni tatang mo rin na. Ano tikit mo sawan, boyet? Ma'am, nalaing ni tatang ko ang magic. Kaya mo sawan, ti sakit, magic ni tatang mo. Isot ko na ma'am. Minagic na ti puso ni nanang ko. Iso, nga, naasawa na. Naglaingin nga magic. Magicero, kas pagkarikan na. Sakit, magican na. Isot ko na ni tatang ko, ma'am. Nestor, asinong artea dada kapilyem? El Bulario, uno di magicero. Umay ka ni lolong ko si Nestor. Nalaing ni lolong ko. Mga ramid to, pang sapsapom ka na kita. Uno inumem, tapno malaingan di kita. Itatang mo tumayam. Alis lang data. 5 seconds. Kunan na alpasin. Dalainganin. Dali pagbagang buyet.
So, Nestor, ulit barok. Madila to, yung kapadoktor, hindi mo kayo doktor, yung kakini Lolo Tomas, ni, umay kakapay ka, kinitatan ko, ma'am. Tulamin si kamat, buyat. Nakaibig imposible ti bagbagam. Mabalin na majikam ti sakit. Tinapanan na manong nemi ket ni Lolo Tomas. Bakasyon idimapan manong nemi ket napanak mat si Muro. Enta ka man gayam, buyet. Kinuna ni Cynthia. Umay ka lang bayain no kaso ti panagagas ni lolong mo. Ay, kumusta ka, buyet? Ay, amang mo dagdahim, Lolo. Kasanong ngasang ka nga, ma'am mo? Sikat-sikamid lang, tibutit ka na kayong obing dito lugar tayo. Na, halika ni Lolo. Butit ka di dito. Ganyan ako mga ordeta pangawag mo. Nagpadpada ka kinitatang mo, ngubutit. Ni Lolo, hangabali at ni tatang ko, nalingag magic. Magican na ka. Ano, tibat magic na keng ka? Basta magican ka, kunan na. Tinapod na, Lolo. Imbagak pagkidi kini Nestor. Ngayon tatang ko ti, pagpaagasan na ta, magican na. Naling ni tatang ko. Ay. Dahil dati pamati, buyet po. Ay, saan na kadingan anawain kinin, hang kadingan anawain na kayo ni nanang mo. Nga di yung unay, agsida ti karne. Nga sudat at pagbutitan yung. Naman, Lolo. Apay nga mo yo, kaya makasasaritak ni nanang mo. Padasag ka no kasarita ni tatang mo, tapno bagbagaak, nga hanang ipampamaysang karne, iti sidsida na wano ipaunag na. Himbaga ta, hang amo ni tatang mo tuminom, hanaamok sigarilyo. Dahil talagang ti bisyo na talagang manangan, karing iti karne. Kaya talagang mit nga, napintas ti karne nga sidaan. Isono ka ti, duwakam no katag sida. Kadat nanang ko kani, di kini kakapsat ko lolo, kit nating tisit sidahin da. Kita nyo tilangan da, nakutong da. Haan nga nakutong, di kitay. Tinakutong ka talagang makita mo nga nakutong. Nasalunat, dananang mo, kaya kiti kakapsat mo, kagsisidat natin. Kasi kada kami kinilulang mo, ni Cynthia. Agsida ka mo no ko, ati karne, ang imhangag kanayon. Ken kayat mi pahingak kimbas nga karne, ken ikan. At protina, akasapulan ti bagi. Ayat mo ta ikan. Yung ta karne ti talaga nga delikado. Awarin ti adu pa isang asaw, Lolo. So ngay Mike dito ta, kayat kuman nga buyahin no. Kasano ti pananghakas mo kadagiti gadil ni Nestor. Imo na manong nemi nga pinadalusan na. Itinapudot wano malikam-kam nga danom. Wan manong. Ni Lola Rosa nga asawa na manong nemi iti katulungan na amang dalus kadagiti pasyente da. Idinto ta ni Cynthia manong nemi kit isot bailinan da. Iawat mo ti kasto, ingkalan dayjay kene, o sige dayta. Iti pinunasan dan ti saka ni Nestor manong nemi nga ayan ti dinalosandang gadil na. Ada insap-sapu ti lakay manong. Nakagwantis. Wen. Sa ada yung bukbuk na manong nemi iti dakulap na. Sana insap-sapu ka di kita saksakitan ni Nestor. Nestor, anak mariknam. Ay, medyo nasakit. Gagangay dito sakit na. Gagangay anusam. Anusam ka buta. Dadain sapsapok nga agas. Nga nagangrak iti herbal plants. Kasutin manglaban ka dagiti bakterya.
Wenno anyaman dita nga nakagapuan na tagadil mo. Ano nga tinakagapuan na kanunod na ito'y lolo. At na siguro nadalapos mo nga makabudo. Nabuduhan, kalpasan na, kinudkudkud mo. Kedeta kukom ay sos. Isot adada nga, mangpalalot ang yaman nga sugat no saksakitin, no karamutan mo no kudkudin babayanta, kukom. Sakit hangamat nga nadalos di imam nga panangkudkud mo tikibaro. So nga taramidem na store. No, madlaw mo nga agbudo, agsakit, agutot. Sa mong kudkudkud. Di pa mayam. Dati sipat-sipat eh. Kasi nukudkudam ngamin talagang made, agwaras. Sa bagay, ustumad ka diya, manong nemi di ng kong imbagana. Na napadasak ba't no, at namin agbudo-budo ak no, adadakudkudok, adadaman ka agwaras. Idinasapsapuanan manong nemi ni Lolo Tomas tikitiya saksakitin ni Nestor. Nangalan manong nemi dinadalos nga lupot pinangbedbednan kadagitiya awad duwang nga gurong namin ket saksakitan manong nemi Nestor. Huwa. Sa kalpasan na ito yung barok ibagam ka dakwada dananang kintatang mo apisad na ngamin ngimay. Sikalat at mapaning ko na da ngamin, lolo. Baka saan damat ka mamati? Ma'am, met. Doktor, ti bagadangim, met ti kastusan mi. Sungin mayak kang ka, lolo. Ay, doy, tilaglag kay pambarok, ha? No, mamati ka ang aglaing ka. Aglaing ka. Mamati ka nga di nga aglaing ka, babayin ti panangagas ko keng ka. O, lolo, mamati ak. O, sige. Nalaing tuday tan. Kadag peso manong. Kalpasan ti dalong aldaw. Hoin. Biyernes. Sabado. Domingo. Lunes. Adan ni Nestor. May nagbasan manong nemi. Kat ni. Nagmagmagan manong nemi. Kiti sugat mo no gadil na. Nestor. Kumusta ka baro? Ma'am. Kasbag tayo ma'am. Namagan. O, di mo kudkudo na, baka kasta ti bilin kang ka ni lolo ni Cynthia. Kasta nagpaiso ti bilin ni lolong ko, ma'am. Nakudkudkudan. No, nabudo, basta kahit kudkudan ko ha. Di bilin ni lolong ko, nga sipatem. Mo, makagas mo ka, dahil pa nagsipat. Yung di kudkudan kat mandi. Sige nga radan, rugyan tayo ti klase tayo. Mamate ka itan. Nga saan nga peke nga doktor ni Lolo Tomas, nga lolo ni Cynthia. Pumamati doon na. Nagkudkud tuman day taat. Kunak ba? Kapit ikasat sa omboyet. Dinamalwad ng kudkudan naman ni ma'am. No, kudkudan na talaga nabudo. Magkagsublimanen. Agsaksakitan tumanen. Saan ko kudkudan Tap no, malaing anak. Diyak kayat Sama yun sa ma'am. At tapay pasurot ng inumak. Tanumad lang ko kanong nabudo. Uminumak. Tapos kastakat yung ikat na ng nabudo. Ket, mayat-mayat. Mayat-mayat basit. Agsarting mat no ka budo na. Ang yung nabudo lata. Ang maiturak budo na. Ma'am, sige nga rin. Lugyan dito klase. Basta nalaing ni Lolo Tomas. Tawain ma'am, talaga nalaing. Ipadayaw mat manong ni Cynthia. Uno. Baga mo nalaing nga lulong mo. Ngayon ni tatang ko, nalaing nga, nalaing magic. Basta, ni tatang ko, kalalaing nga magic. Saan kumet manong nemi jakmet kayat ti paati nga di mangilastog kinitatang ko nga magikero. Tano kasta manong nemi nga dadag ti barangay nga agpiesta awan isuna. Tama pangharot ag magic. Makad kadayo manong. Kano kasta nga malpasen manong nemi di papanan na dadya makita tumanen manong nga dayawat na
kinina nga kwarta. Datoy, gatang mo bagas. Datoy, nayo mo ka lagi ito ornong. Datoy, ha? Naglagi ba, gatang mo iti karnet, baboy ken karnet baka. Ano ba naggantirep ka karnet? Basta gumatang ka. Ha? Reserva. Awan madlaw mo tibakim. Henry. Anong madlaw mo bagam? Medyo marigatan ka pa yun na magna. Kas kalapatong kini-kini kas dyan. Kas tayat panagnat lalaki. Gaganga at analukmag ha. Kaya't mo tikas na kalukmag. Tinanukmag na salunat. Aya po ya Henry. Dua ti klase ti malnoris. Tinakutong ken na lukmag. Nakutong sobra lukmag. Sabat ka sobra ti lukmag ko ha. Makapagnaak pa ilain. Kat kakasi ka lamang bagbag katatyan mo. Awan pa exercise mo. Pati sa exercise, awanan. Ano to ko ram? Ano si mong bat ni nanay? Talay bagbagam si ka. Linda, mangmangigpit anak mo. Ano yung baga na tatang? Sa exercise? Magkidam ka sa salsudan na. Apag kami nadakad din nga dumdumngeg si kabuyat. Ikasanong saan nagdangag ka siyak kwa. Nagsurat. Siyak ti lighter sender na nang. Ang amok nga baga. Istoryaan nung saan nakadumngeg. Kami nga bagbaga. Ti bagbaga ka sa exercise. Awat exercise ni tatang mo nga magnakumat adayo. Aglagto-lagto. Agtrabahot na dagsay. Natamagic nga ron. Natamagic ka katang nga makapalinat. Kaya awang pa exercise naan. Awang pa exercise na tirabi. Amo ko ni. Kasano nga ti panagyan nyo kas pagkarikan tag rabawan na ka ni nanang. Ay, ni tatang. No, makidam. Kidam ta panunot ta anak mo. Ingkit. Danong madakis na. Kada anak ta. Agsalsaludsod. Sex education data. Sikan tumat kami tinangirugi. Sex exercise bagbagam. Makaarim kan saman kami. Bakit? At pagustuhan kan ito yung trabi. Pampanunutek nga Rod Henry. Kasano? Kaya nagdakil sa tiyan mo. Alaman? Kuldingan ka pa inukwa. Kunam. Nagkid-kid ka. Tasamon nga mong iplastar. Nakaisli-slimak. E din ito siya kinakabut-butit ka. Panunutem. Kasano pang asan lang ata ka. Ano posisyon? Aya po, gabot katakil di chan mo, bimasit pa ita armas mo, Henry. Ano nga bimasit? Ala, padasam tutumak na. Makitampay? Ala? Ure tumanggin nga na tidog, kasi hamo makita na. Ala? Talay sasawa ni nanang. Narugya kundi, bagat. Nung dumakil ti chan ti lalaki, bumatit di armas na. Kasi ano kuman, palakas ka, ano ba't ay naapo ya. Nagpatsyet. Kasalupay nga may makawa, ana nga posisyon pa kayusukam. Alaman? Akin ramaw ka? Kasano? Naidison tabuksid mo yung tabagik. Di mo pa yung naikwa. Pakinam? Inumat dug position. Madilat ta. Ala, tibagbagang mo dug position, ano? Ang kadumdungag kami, nagpakasya ka. Saan kung jak dumungag isak nagsurat? Anong naganus pala iti panunot kong nasidap met iti utek kong umawat. Nag-imagine nakakit unyag paiso. Tamagitak mo't no ka manong nemi di kiti manok kawitan ken upa nga mangtartik ka na upa. Kaya nabay no ko magbuy-buya ko no makitkitak manong nemi nga agsilpo nga aso. No kasano di before nga agsilpo da. Ngun nagpaiso. Gapos ako, orisyak mo. Hala, nung arod song bata nakto ni Cynthia. Kasi nung arod, nagarakop kami agad. Umuno na ito, tabuksit ko. Baka adayo unay no kaya, di bibig na. Tsak mabisito. Kunak manong nimi ka po taubing at buntugak takil di tiyan ko. Tikat pa nagpadpada mi manong junior ken senior.
Ti ubing ken ama, anak ken ama. Hindi man nagsarita mi manong name kini tatang takda kami lang. Tatang? Agpepeso ti bagbagan ni nanang la. Ito tuma, kaslasan ko kayat ti kasting nga bagik. Salsarunok ti tiyan ko. Idyo kaslakan ng patong nga magmagna oresi ka. Nanarunakin ka, tataktakil ka. Madinsakit kasting nga bagik tatan. Kahit kung sila tayo nakutong naalisto. No, adal no kakamatik, tsaka makamatan. Ngam na siya ti kamatin takit, nakalalisto ta ka makamatan. Alam nga tatatang no, majikan. Majikan? Oo, majikan na ko muna. Tay pagbalinak na tay slim. At tay kasla kabagbagik ni Nestor. Okay di bagina. Alaman tang. Alan Madita. Ano? Madiita, amon ti magic barok. Adda tay oras na. Adda panahon na. Adda panahon nga tay panagan niya. Diyan mo hamong salsalutsudan ng sekretok dito. Tila amo Ti alam mo nga? Kadilo among ibaga. I-explain. Panag seremonya. Ti panag-magic barok. Adra te tiyempo na nga. Panag-seremonya. Panagkararag. Mawata man. Sige tang, mawata kon. Imjak man pa'y nakita nga nagkararag kayo. No siya ka magikero barok. Hangkong ipakita, ilangid ko, ilamang ko di pa nagkararag ko. Mawata man. Sige, tang. Ikararagan taklang harudin at tang. Nakakastuyin. Orita kayo tang. Nangigmat manong name ni nanang ti saritaan mi nga gama. Oy, dakay nga doang agpadpada, nga buntog, nga puputit. Ano ti bagbagayo nga ako Magic. Notong palanda, siyak ti makamagic ka na kayo. Nati kahit mo sa nanang. Muna-unay, masapul nga adda exercise yo. Agtaray-taray kayo. Tapnog lengit kayo. Ken mawagwag ta tiyan nyo. Ang ronanti amin. Idyan yun tinakaro nga panagsida it karne. Anak makunam. Tatang. Nataya ko na. No sana kagsida barok. Kat siga mo yet. Kus pagarikan ta ka tungpalin na. Padasem. Mamajik to na talangam. Ha? Ag-exercise ka. Aglengit ka. Agtaray-taray ka. Agjogging ka tibigat. Agjogging ka tibigat. Agdigos ka. Talaga kamot ka na yun agdigos na. Ijamon ti agsidak karne. O laman, agsida ka. Karne, maminsan. Ti panangan. Tibigat. Agsida ka iti salad. Nga rangaw ti kamuti. Hindi tamad siya kaya ti bagayo. Nga awan pulos ti karne. Awan ti pulos ti nga damanteka na. Detang harod, barok. Namanteka. Digit ka sa taisong na namanteka kay mat. No kung maisarabasab kayo, permit mantay kayo nga gama. Tataba kang kanayon deta. Karne. Basta siya kayat na. Nasapol nga no, tibigat kat ad adobo. Uno ikado. Tibigat kat ad lauya. Mamaka talaga. Manong name iti na minsan nga napanag iti abalay dalulo tumas. Nera na idi manong naming akong pasyente na. Bagabigat yung lolo. Ay, estaba. Ni Cynthia lolo. Ada na pa nantakin ni Lola na. Aw pa yung pasyente yung lolo. Ada di kiti kong daway ngawan.
Ado ang tikiti agsasarno. Sa bagay, adagun daw ang awan, ada man tikiti panagraranada. Lolo? Agasantak man. Anat sakit mo nga po. Sang kanino nalaing ka, kat mamam no anat sakit. Oray no saan ka ibaga ti pasyente? Ay, adamat lay bagam ano anyat kayat mo pag-aasahan. Sakit buksit mo. Dato'y kinabutit ko, lolo. Kinabuntog ko. Marigata na kamag na. Hanak ko na yung makataray. Alis to ka mabanog. No, adda kamatek, tiyak makamatan. Yung isuda mang kamat kanya, makamatan da. Kadi nga, ibagbagan ni nanang mo, tirombeng haramidin niyo. Ibagbagan na, lolo. Kaya yayapay nga di yutong palan. Agdamag kaking kaat, barbaring no, adda ng pinpinas nga ibagam. Tahan nga mintimbaga ni nanang mo. Isarting mintek si dati karne. Masapon nga natin kanot si Daimay. Diyan ko mga mintimbaga. Nga mawang ka diti, itad yung inumak lolo. Tapno, kumutungak. Tauray addated ko keng kapagpakutong. Buyat apo. Naitultuloy mo latamat tagsidat karne. Awan sarbina. Kasta ka di lolo? Kutuan. Kasla ko matay agas. May parit keng katikas to eh. Agag-agas ka. Ngayon arami damit lata. Awan sarbi di agas. Dahil mo kumangarti pa magic kin ni tatang mo. Kang kanahin ko yung ibagbaga lolo. Kang kananop ng ibagbaga nga. Haang kanong umapekto ta. Hampay na alpas ti seremonya. Di pa nagluwalo na. Ay, why? Kasta di kita dito mga magikero. May mamupatpat siya na po. Kaalis tulaeng ti ima. No apay nga naling agmagic ni tatang mo. Nalaing nga mga alilaw ka na giti tao. Ni, kahit yung sa mong lolo, alilaw ni tatang. Saan ka din nga kahit alilaw? Ibagayo makaagas or isamat. At dalat takang gampok. No sinut patsem. Sa bagay, ni tatang mo ti patsem at ay sut tatang mo. No ado ti mapan ket talagang ado manon nemi ti pasyente ni Lolo Tomas. Ngem no kastamet nga panagpiesta manon nemi iti ili wenno barangay adumet manong iti mapan mangbuya kinitatang ti kinalaing nangagmagic. Buhin manong. Dua, magikero ken na albularyo. Anat na, sinot nalaring kadakwada. Sa ludsod, ti utik ko nga ubing pay manong. Kat siyempre, kaputan ni tatang ko, kit tatang ko, nalaling lata ni tatang ko nalingag magic. Pataudan naman nung name iti awan ko ma. No pangalalan na kadagiti kalapati, pangalalan na kadagiti tumaod nga kunamlan no kwa. Puraw nga makitkitam, agbaling nga nalabaga. Kasla tayo nakalitlit aw adanuman. Manchikin ni tatang agbaling nga nalabaga. Hoy, ay nalabagang nga danum. Manchikin na nga agbaling nga nangisit, kape. Tunukan agbaling nga gatas. Adumat manong name ni mang mangig ko. Magic na talaga. Ngam no adda ka kumain talikudan na. Makitam no anyat talaga nga pususto. Ni? Mangig kumat ay, apay na ko na hindi kasta. Nalaga talagang datang ko ang magic. Gasem data, nakalitlit ang danom, pagbalin na nga gatas, laman, data gatas, pagbalin na nga, kasla kulay ti kape. Barok, no adda kang tujil ikudan na, makitang, tatang mo isura, tatang ko, kit na lang tatang ko damagam to king kuha na. No kasano, tapno di kasta, kat maamuam, alis to lang di ima na, kan al-alilawan na lang di tao. No adda ka tilikod na, maamuam, no apa nga nagbaling nga nalabaga, di puraw, no apa nga nagbaling nga nangisit, di puraw.
Kasano? Di ka tayo, makaluban lang di puraw, iti nangisit nga papel. Nangisit na papel? Nangisit nga kupon ban. Adamat na labaga ka kupon ban. Ada nangis na kupon ban, ha? Wano sa angkit puraw nga kupon ban, sana koloran tinangisit. Kit mo sawon, ada kupon ban nga susarin na? Ada. Basta magkit-kitak no ka. Sa balin tatang ko. Magpepeso ni tatang ko. Wala, tatang mo na tatang mo gaya. Saan kami nga dimngeg kininanang? Saan nak adimngeg manong nemi kini Lolo Tomas? Ngayon sa baling ibagada, no saan nga exercise, panangisar ding mitag sida, nakaroon panagsida iti karne. Aging gadim teng ti pasamak manong nemi nga nakasdawak kan nakabiglaak. Iri agapuwag eskwela manong nemi, iri pasabad da kanyak, awan kanun ni tatang, awan ni nanang, gaputa intaray det hospital ni tatang, gaputa naatake manong nemi. Nagdadarasa ko na hanapan ti ospital ngayon, ngipanandagin tatang manong. Nudanong ko rito ni nanang. Nang, apay, napasamak. Dato ayan anak, tibagbag ka kini tatang mo. Kinurisi ka. Nga na, naatake ang tatang mo. Kaputi sobra, nga taba, tibakin. Nakapimpinas si panagsasarita mi itay. Pagamuam, tasarapahin na ti barukong na. Imbaga, adadagos nga nang tulong kanya ka nang itaray kang kuha na dito. Takaw na ti doktor, nanunladadaw la kuma. Kawan kumanti amayo. Dikit-kit na sawin, minajik met lang ni tatang tibagina. Buyet, awan pa kinaigan ti magic no sanon at tibagsasaritaan. Yan ang umbarangon ni tatang, api kas at langanan nanang. Langanan nga niya. Apay nakadiwig. Gagangay data anak. Datat resulta ti atake. Tinapay kat mo ko ti may nga ima na. Ken ti bagina. Kung na ti doktor, medyo natay ti kagudwa ti bagina. Ano? Natayo ni tatang, di gudwa na. Kit yung saon, hantun nga makamajik ni tatang. Kit no saan na nga maramad di may isang ima na akit. Hanga makamajik. Malaksid, no kaya na tag-magic nga may mesit ima na. Ngim na imposible. Tati magic at masapul nga alistot duwa nga ima. Ag tinulong digit ima, duwa nga ima. No dimngeg kuma, no dimngeg kay kuma. Paiso nga do ti makakwartaan na no, mapanagpa-magic, awo nag-magic. Ada nakasagahan na nga, usaran tayo, nga kwarta iti bangko, nga naidip-deposito. Yung pakasango manay. Nagastusan tayo. Kahit nasawan, inyurnungan ni tatang mo, iti pagpaagas na, iti pan nakaatake na. Tanong kumadimngeg, kilinsardeng nan tikas dyan nga, bisyo na aksida ti karne. Agpeso nga saan nga uminom, awang bisyo ng uminom ti arak, awang bisyo ng agsigarilyo, awang bisyo ng agsugal, awang bisyo ng agbabae. Ngayon bisyo na, iti kalaing na nga mangan, agsida iti karne. Dapat nakadalan na. Dapat maalalan ti sang dungig. Hindi pag manong nimi kuti ni tatang. Oo. Tatang.
Ah. Yes. Bu. Bu. Buyet. Abay marigatan kayo mga ibatlagang ko. Mas makita man agdidiwig. Lapadasim tigdiwig ng agsaw. At resultan. Madingag peso. La, agdiwig ka sa mo ibagat itatang. Madi, di ba? Hindi diyak kaya na ng tagdiwig. Kasta nakadiwig ni tatang mo. So, marigatang agsaw. Tatang, saan ka agdiwig amin ha? Ha? Saan ka agdiwig amin? Tamnong ka marigatang agsaw. Yak may, siyempre. Kinakanong may subli. No di mo may subli, di, majikem. Tatang, majikem. Majikem tang iwat mo, tasamno sang kagdiwig. Anong tatang, nalaing kang magic, tatang. Buyet. Kabailan ni tatang mo nga majiken. Dito pa nagdiwig na. Apang kinabalan na nga minajik tapusom nanang. Anak, kung nanang kaya na ano nga majiken ti sakit. Kung kunana lang dahita. Sa sino ko mati, magikero nga, mabalin ng ikatin na sakit. Samad nga rin nga ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos lang, di ba kabael ka na kiti naka-imposible. Iso nga, kang kanawin ko yung bagbaga kinitatang mo. Nga isar din natin mga alilaw ka na kita tao. Dati pa nang alilaw, kadakil deta nga baso. Kaya ito sa nanang, ang basbasol ni tatang nagmad-magic. Kato man. Di ay panyo, pagbalin na nga pilit, uno kalapati. No, agpay-peso deta, nilaing Apo Diyos ti makabalin. Na? Kasla na lumbaan ni Apo Diyos. Alilawan na ni tao. Nilaing Apo Diyos ti makabalin, nga tay papel, uno panyo, pagbalinan na nga talagang kalapati. Kahit yung asawin, ti magikero kasla Diyos, wen, ngemdak kalabason. Saalang nga kapo, ti panagsidsida ni tatang mo, iti karne. Ti puon ken kapunan, no apay nga kasat na pasama ken kuana. No di kat gapupay, iti kasi diyang aramid na. Dinusan niya po Diyos isun. Ala. Api ko mga dusahan na, ano ko matbasol na. Alala mo nga tunanan, kat darikat mo pala maawatan. Sige tanang. Talaga narikat ko pala maawatan, tubing nga. Ngayon ito magkilak, maawatak to. Manong nemi ti agdama kat naka-wheelchair ni tatang. Tadi na maaramat manong nemi. Ti may sasak kakin may sanga iman na. No pe kasta, saan matkad din nga diwig manong. Gabota, tiyak man mo, mabalin siguro nga kapo iti agas, synthetic nga agas, ngem kabuti ko na ni nanang nga padasan namat ni Lolo Tomas. Sana kahit idi manong nemi ni tatang timapan kini Lolo Tomas. Ngem idi napan, napilita nga napan, naagasan na di pa nagdiwig na manong. So nga, sino't nalalaing ita? Kung natinakam ko, idi ubingag pa'y manong. Kaya ni Lolo Tomas manong nemi ni Cynthia, ni Lolo Tomas ibabaon ni Cynthia. Nga umay dito'y balay, mangi-deliver karikitiya pangsapsapo ni nanang iti bagi ni tatang nang runa karikiti saan na nga makuti. Tapno ti kasta ka no, dumteng to tigundaway amakutinan. Nga maging kakarikito'y manong nemi. Nga da ako iti senior high school, agkaskas ko lang kampay lang kini Cynthia. Nga, insardeng kumot idin manong nemi itin alabas pa nagsidak ti karne. Inrom kumatin tinagsida itinating manong ken talaga nagjagjaginak ken mininten kon manong nimi hamat kedi makuna nga anak ko tong nalukmag pailaen ngem saan akon nga butit ken naparagsitak no mampay nabagi matyo
ti bagi. Kahit nasawan manong dinangig ko ti magbaga ni nanang, dinangig ko ti advice ni Lolo Tomas. Babaen manong nemi, iti panagkagagat ni nanang, ngagtaraken ti dingwen, kanagmula iti nateng, da kami nga talong nga, agkakabsat manong nga tumutulong met, mabiyag na kami. Kanadamat sang kabasit ngornong, paranto, iti panagbasa ko niti college. Itatang manong, saanin nga makatulong? Naisiputo talaga nagtalineed, iti wheelchair, kat kunak ngarot keng kuana. Anya nga tatanang no ka, agawis sakit iti umay mang buyakin ka. Nga adi anak, nag-magic ka. Agaya baka dagiti ubing. Kadagiti ubing ko nakatang isong ngarot ti dagiti ubing kat nahilig ta kadagiti bad magic. Agkolektata ti bayad. Napiyalang ang damay tulong yung kada kami. Ang kayo makapagtrabahon, di kayo makamag-magic, mapan ka dagiti pagpiyastaan, di agayabak ti mang buya kada kayo. Tapno, magic-magican nyo ida. Anak, saan mo na kayat nga ramitin? Orte gagangil lang ang magic? Hanin anak. Ang nagaputam, hangkon kumakoti unay ti may isang imak. Ngayon siya kung kahit nga ramitin. Basol ka diga talaga? Ti panangal lilaw, iti padam nga tao, may isa nga basol ita. Panangal lilaw ka ti magic tatan? Una. Tapagbali naman kas nagpepeso tayo, nagpepeso. Iso nga, saan kong naramitan? Nga balik, nagkarkararagtagin na po Diyos, tasanang agtalineta kastoy, makutik tumitlang di may isang asakak, kan di may isang ima. Makapagtrabaho tumitlang. Ang magic kayo tumanin, no agsublit yung normal nga kwayo, pag iyo, saan nga ruten. Anandong nga trabaho yun. Di tulungak to ni nanang mo, agtarakon ka nagmula. Inton ka no tatang. Inton no dumting deta. Isong ita, karkararagtagin na po Diyos, sabi ko ma, agsublin tumalit na itong normal nga bagik, nga saan ako nga butit, nga saan ako nga nalukmag. Kaskan ka anak, mayatin di bagim, kalkalingan na neta. Tayo sarding mo, napalalo nga panagsidat karne. Kaskan niya kita. Katsadyak pa yung kayat ti karne. Ta makabasol, makakontra iti salunat ko. Kas nakitam, kaya kumatin tinateng, ngim ti karne. Akit tatang, sabi ko ma, tagsublin tumad lang ti dati, kano talagang saan kanyo ang kaya tag-magic, di sanin, itulungan yun to ni tatang, ni nanang, kitag-track, dinguhin ka agmula, katsyak, da kami nga kakabsat, sabi ko matatang, makapag-graduar kami di college. Sabi ko ma, kahit, saan kuntong ambisyonan, tikas kada kayo, amuna magic nang, tsak to kaya tagpaisuro kada kayo, tamadigayong ti magic, panangan lilaw. Idi ang damakas da ko nakitahay manong name yan da ko niti senior high school. Junior high school mo tayo nagdidwa babae nga kapsat ko. Tumultulo kami met kadagiti aramid ni nanang taraken ka nagmula. Tapno di kasta, kan nga marigatan ni tata, ni nanang. Kaya dawat mi, karangin kinapod Diyos nagsubli ko matinormal kasasad ni tatang, nga saan ton nga, agmad magic, kan saan tumatin nga managsida ti karne, tapno di kasta, tultuloy nga daysona, nasalon at kadag tultuloy, iti panagdadan nami anaragsa. Dito nga ron, ti pagkasalita manong. Kahit sabi ko ma, damat ni batik nga adal, balaag, kan pagsaramingan ti biyag. Salutsudan di may panggap kada kami kini Cynthia. Sung bata nakto kano, into na makapag-graduar kami ti college. Mabayag pa. Yung panagkunak, adamatan panagayat ni Cynthia kanyak, hindi pa ilaeng, ngayon, dinalang kayat, nga agbalin nga normal, nga da relasyon mi. To'y nga radagyaman nga pagayam mo, Buyet. Thank you, Buyet. May panggap ti magic, ha?
para kini nanang mo, para kini tatang mo, ket ti magic ket asla tay panangalilaw mo iti padam nga tao. Ngayon, it's an art kunadamat tumaket may nga arte, klase ti arte. Dati pa nagdrama, iti dramatista, artista, artista. Di pa nagmagic agad, kanya agad may samot nga art. It's a part of art.